Tamo, eno ga na kraju. Radi se ručo, poranije. A dobro, to je... Čestitam. Divni taj pehar, vidiš malo. A to ti je baš teško palo. Čestitam. Još jedan put, izvoli. Digni Luka, ajde. Slobodno, ajde. Onaj penal, svaka čast. Jesi ti igrao u institutu? Ne. Koliko si primio golova na turniru? 3. 3? Lijepo. Čestitam. Srećno na gradskom. Čestitam. Čestitam. Kako sam rekao? Ajde, srećno na gradskom. Ajde, da predstavljate Zemun kako treba. Ajde, Ajde. Pehar, pa sad da ovdje. U gradu biti najbolji, jel? Pa naravno se pomeriš malo. Ko tako? Bravo, vas jeste najbolji. Gradu uzem i to. Svi na desno kolenom.